Waangalizi watukufu wa Chabakat Al Internetya, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nyonti pia bawaza matangazo mjoka ushaishi isi habari zatu za Comores za usiku wa leo wenu tarehe 10 na mfukare ya mwezi wa Julieti mahazuzili wa 20 na ndadaru idhamana mhu wahese nyungu za mafura za hidrokarburi bwana idarusi hamadi ngasi na nsihunda rubanu hahisa hawaswil uhusu omhima ikao douremao yensi ne mirondu ya hema gari ya jiunda uharmaze station ngarthanio ka idarusi hamadi hararia e accelerateri zensi humbili rilo niso zinu ngarjo uhunda maelezo ya nyumeni uhusu enamna hawa vumao harmaze station de services za hemafura yende sao hayati le suala la vili de hali kianao na yefeti yabira tarehe 14 ya mwezi wa Julieti unumuruni ya wazungu bil mapuzi hashindi hahunsanya wa Comores wenji matalabatil ilmi na madhamana wahu walio harma ensi wende wahimisi wa ilondo harma funduku ya ritaji na ngarijo utsansa wa lesu ala linu hauraji ekodo ilio baina ya Irani ne Myahudi ne Marekani idungu chero ngalitsinzao hauka Marekani nge vulizao mahombora menji harma yensi ya Irani masusuda harma Australia ni wa yensi ya Irani na hunu zensi za he golfu ziandiso unadharuba na masukani uhusu enamna emisinga ya mro isisi wao ne daula ya Kiislamu ya Irani harma golf hawa inu kaina kauka nyangu hakaya hize ngulo shile ngulo harma yensi ya Irani haukaya ya Marekani ivali andro harma yesuhelini ya hensi ya Irani mahombora na mizinga minene di hao harma hensi ya Iran na ye Irani ngwa riposte ubimana ngwa jibu kwa jibu Washington shangwa jibu harme maberewa ya kijeshi bimana de basi militari kaunga zijondao harma sensi isaho arabu bimana de Gulf ye Jordani ne Kuwaiti nana ye Iraki nge sionao mro ne Bahrain vanurisambao haukaya shilengulo ye Irani hakazaishon de manyu ngu siso zaha kali la mizinga haruma zensizinu zo ne na haruma suala linu ngari umba udua yensi nyanzani mwe Comores na densi ya Imarati kawo ijitolea ha ukweli ha huja ije isaidie ye Comores imakati ya mwiso ya na wa Comores na rudo wa umbelia duwa wananyasi wa he Imarati haukaya ye kodo inu idungia vanu hauka lelungari wa zaunti uyasita ranzi ye Marekani yandi saurema ye Irani na ye Irani gejibuo hauziro harmazensi zinu zo ne na yaho zo sita raha kasija komelo garjo ya ukaya harma inti ya sundi ye sundi ya Arabia itoa mali to mashashi no wati komelo haukangwa jionao mavwalilifu harma ye diplomasi ya hao hosolma inti ya Iran ngwa vilao harma mahadisi ya utoa pato la malijinji no wasibiwa na Katari wajau yo harma zenya kati Israel nizo uja watu wa mdunguro wa mali no waishiliane ne tia Iran iwasikoze na safari ya mwisho inu yeba ye namna ye Jordan ibihwao ne namna ye Kuwait ye namna ibihwao ne Irani huyo namna ibihwao ne Marekani ibawo utungu lona ema Irani kwa na utimizi yema yenoria lo suala lauzisa harmazi habari zatu zijao haruma le suala linu wilo ekanga si harmen kodu zensihu mengomira ndaru zankodu zawana hahandani baina ya Irani ne Marekani ne Myahudi owakozamba insi ya Irani iduzulwa haku lakini ensi ya Iran
nge uzuawe Marekani harma zinti za golf. Ye golfu bayo imana wa udu Arabu watoka ulazimu wa wanyeye dini ya Kiislamu side namna hiyo wa uhodingoni mwele panganyile ku lahe Marekani owa zaomba ikasimba mbili ngasi wanao yabo ikoko zade nkunu sisi wako moringa si ule nanti mtutu maskini nanti mtutu maskini si ritwana raha shahatu eri kozandaba baada ya kodo inu injansiani mafundi maulama wengi waka huona yekodo inu hamade namna waonao insayahi mbuwa yao lakini se konsekansi zandi so parhani arma enti ya hatu zetambu zandi so parhani arma esirikali uyo henkodo inu enamna iwanao baina ya he Iran ne Marekani ne Myahudi ngaredao rafanye mezimine takriban ranziwo mvarakata umunjia enkodo inu inji ya magunjini eporo ya Jabalali armainti ya Dubai umji wa Dubai yode po do mahalani wale porunku ikao ngerwa wawe ye dunia ikara ngerwa wawe ye dunia yabo maksus lensi hatu ngari dependeo ne pori ya Jabalali harma umji wa Dubai ranzie pori yo ibaya yabo makabu zinji zakaulazimu harma muda wa hemezimine yinu ziri wasuli yetaka yahuana nyasi matajiri wa inti ya hatu wayagiza ni marani ya mbali na mbali wagiza yetaka ya hao ilije wasuli wanu ilije hudumu ze shuhuli za heze za juin juillet août yabu karsu hamba novembre décembre ikawa opezwa matu nguwa uka kabati namna kutoka ujua haini mwezi ulabanu na wenda janvier 2027 ngasojo kauka harma mashuri ngasojo kauka ya harma mashuri abo yotaka inji ya agize wa Dubai ya trene ilo Dubai na maraya wao wakauruhara nzi ha Faransa na maraya wao wakauruhara nzi hunu maswani hawendele ha Dubai wendo wafuge taka hiyo ngene matajiri wa hatu wahula wetaka uja harmale tumula hao lahi biashara ebivayo pia ngiyo harma pori ya Jabalali harma mji wa Dubai yabo lotu ala lilo jangu suala ikao entia hatu ngeleleshe hao entia hatu ngiyo hotwaini mwetaka yangu hao bonze yangu hao Europa yangu hao Shini yangu hao Dubai yawe keitaka yoka itushida ya wasulimana yawe entia hatu ngejo ulembelea bimana serikali ngejo ulembelea haukai serikali yo yeshi hezera sulman za hetaka yangu hao bonze ija ilibisiwa harma ila duan ija ilibisiwa harma ze ushuru zandani bimana ya idara jimla ya heze ushuru yo urenga ze ushuru a partir ya hetaka ya gize wao ide duani wao hula duan kaisa inji ya harma ze magazin matajiri wa huzu uwalibisa ze ushuru hasba ya he namna wagiza hasba ya he namna wahuza matajiri wa hatu aba harma muda wa mezimiri juin juillet août wajo huza embabi wowo waloniyo nge kai hisa ngwajoka urulanda ike matajiri wa hatu harma muda wa mezimiri ya he vacancy shila shilio hundani shirumishiha ngwajoka urulanda huwi hauka shila wagiza ngisho Dubai esha embabe ya nchi y'abantu ngejo uritoshiza harimo muda wa emakatiana ya emashuri ngeke mashuri ya isa katoka Ulanda ya masuala kange lazimu Emanama Mustafa waziri wa yankiba no atanda mwaliyo harimo wizara waandise urifikirilia omuswa hatu ubahanu
rala ya no bahanu rendao na abo izo zonti pia de nkodo inu na abo izo zonti pia de nkodo inu e la douane abaha ipala la ikansi monti zila nyushuru kawaida zakaunjia harma e la douane harme mahaya birainu kabla ya henkodo ya irani inu wadisa se nyushuru za la douane zikawasuli miliari ndraro zikawasuli miliari ndraro haini mwezi ze miliari ndraro izo ziruhusuwe daula ilibi warumishwa kisirikali ifanyane zi harama za kawaida za haina mwezi emezi yini yomine ndishangara dorafanya mwezi wane kabatushinda bawasili miliari ngenjia uhankuru miliari hola duani ya reseti harmasila rasulmali ngenjia uhabaya na nkodu na shida yabo ya masuala ya lomazio baisho ya ukaya ito manamhu waheze nyushuru bana Asman Abdulmadi harmeme zinu ya la duani ze reseti za siyaze zilio bonsi zilio wakasiri sha Asman Abdulmadi ito manajimla waheze nyushuru hokshangirizi wa Zakaria mlahaili mistwaki ito manamhu wahema shirka mahu yaho ensi ani bimana chef wa hizi grandes entreprises za enzi wandu wao ni mainspector wahu walio harma ya idara jimla ya hizi nushuru wafanya ujitihadi pada mwana zirambulao harma omuda wa himezi miraru mine rloni yoyinu ngwarengao washindao wa wasili 2 milliards 5 za mapesa shi Comores wanika serikali zere setiza la douane zisi hunu eza impo zihea sha yabonelo Asman Abdulmadi harbe mezini yomine gufanyo reseti zilonjema hawe matajiri wahuzao sheka wahisa kwa suhuza haukashila wagiza katsuwa suli wanutiju yabo kutoka ujuwaini ndia wareme taxi za nushuru ya masuale kaoge lazimo ike ranzinda abaha rikane sirkali ijo kana upezwa matso hojuma enamna daula yeshione namna ijo kawesh harme kodo ineka ngendele hauken kodo isayandi saliwonti bila sita ni namna yandisa ye Irani yaba yo tayari Irani hisepia shekodo ketuzia ye Marekani ngetubuo daina ya Myahudi o Arabu walio harme golfu wa timu ye Irani timu e dunia ihise ikensi ajenu lodo suala la waongozao ye daula ya Iran yani ho hufa wa Iranie harme kodo inu shinu jihadi uhao juwa chauka shinu jihadi eni ujo hufa hata sababu den kodo inu ya hem Yahudi ne Marekani holi honda wo ma Iranie yabo wemruo hende mbeboni abemruo hawana haruma kodo ya jihadi yabo kabati ureje dingoni wananyasi da munzima sinao ekodo yine namna waisawa igabili banu ndora fanyansi usita ilazimike esikao mbali na mbali ziongozao ya serikali wana wahensinu wakijuma fikiri agar toka hidanda hubi arandi sandahu ngasinda ngarelonda yani nganza ufikira dhahura mesure urgente zirengwa ili rijihudumu rilinde ezilindi yao haukaya walone manutention ya Comores yumoro ni terminal wao ngwajubali ya etaka ngwajubali ya ze conteneri yezilo Europa ware réseaux kwana ujo urenga yezilo Dubai bimana moro ni terminal uirambao MSC wodo ulo nase markabu zirwa wao heini hirushilio harma Europa neshini yarwa uyarere ekakajarerea moneza jiri juzi
haja imelia ifanya mpani boporo, ifanya mpani boporo konteneri majana sa Suivez bahulwa imelika uro hainde morisi ende yarekebeshewa ya wika ubalaye taka yora nzinganu yode mana aba harwa matabu ya nganu yode mana ruhar matabu ya mkate yode mana ruhar matabu ya nganu harma menajia hatu kamili ndabu ya kaya imarkabu ifanya mpani boporo kejajwa ya bahuwa ibadase konteneri wanda morisi gabole shirika la moroni terminal ikao de liongozao ze reseti zino akabani watsina moroni terminali kabana uka reseti watsina moroni terminali kabana uka daula watsina manutention no silo kado mbahu obahi akabani wanudo walona markabu zirohao wonzeze lazarenga etakaze hili ni masuala katima rejei harma zetabu wa Comores emizimili inu waionao warengwa anotaji neze station de service za hekarbira wasom Comores utso harma shida hojumae namna ya utahama fura ya ogarini ha zetabu hizo lizieshivan mezimili ya kamili idarusi amadi vamana mhu waheze nyuguza mafura za hidrokarbira hajale lonsi uyarabu hezi hazi razitana bahile tasila lelo ujao mtsana wa lelo ngari hisio kai kwa jimla haja hauka baadhi za station mziri yomoroni wotasi watini wa mafura hujamiji ema kamion ya adiba boya balia ya jagati yao yabo rele wa yaukaya ezamana haja na banda haja nguisho izo rambao hauka izo rambao karsu hamba hahapi za hidrokarbir karsu hamba hauhapi za ensi hatu karsu hamba hausiji ya serikali hatu ngarambao nrongombi zijirio gestion bi yijirio ritahao zirekebeshewa hauka ekazi rekebeshewa yesu ndonai abo sinami habichenza mbao abo duwana tsipia wajo hunde faida ya heleji ekanga mwandu warongo wao wasola pizza shawa mbao ndongombi zijirio no zibadiliwa zikenjema yabo ensi ngetoka na suraya ya bahati ya mudolo usoni awe ntinge joka na bahati na biswara ya mwelolo usoni ekanga bo watangazaji wambao zitohenda ndro hauzamba hamaste hauzamba hania ya insafi ili waloma kwa maana hojuma ezenongo yizo wazirekebeshe zendendo yodo nzima ya ujusansi sheka watangazaji wabaki na heni ya hapiza hapo kabati zijohenda haka ematangazo ya badilionsi lelo waziri yatsambwa hahibi hawiyatsambwa mutuhumlwa na mali za wizi hada za hapalala raisi hamhalia raisi wa hedaula hahalia waziri utuhumla ukafanya itendo ya shawizi wa mali yawe raisi yewahambie waziri ya ukayaishia enda jeleze hosolmale suala lahe namna ukazi wao panda la aibu la ukahuhibi ngotuhumla enda jeleze raisi wa hedaula yoguwa mahakama wasahe wajue eshe itendo shakazi wa waziri wangu shinusha kweli haushandabu sha ekera isi wisho watangazaji watuhumua mawaziri na wizi wa mali ya daula era isi ngudazo era isi ngusaiduku yabunga mwanza wensi badili hena mnaje auka imtangazaji kasi na iruhusa ne nafasi
ya hambaizo yeye yanzao yakadhibishe yakaze waziri panda la aibu la wizi wa ndabu mtangazaji huo yojeleza mbeli za mahakama yudi namna ya utusansi kwa tangazaji watu usingarema waziri wamba wanu wahibi wanu warenge handrabu serikali daza abozo kweli awezi tendwa zawizi izozo kweli maana serikali isodaza daza na serikali kedaza daza harmanrongo za panda za zisibishani hao na wizi wa mali ya daula emizo hiyo na mihima hiyo ngasinyo banu ngarambao wana wavulumi wa aeroporo wakaula vimwanikiwa ze indemnité hamado wana nyangu wakau bénéficier ze indemnité d'ancienneté wanasita hwenda mfukare wavulumi wa zemali hizo kazi jawa wasuliho mihononi ewewe bo waziri mrumshe mzaze wazaya watuhumla ukaya eshekelwa isho shifanyishia kujamba urenge kujamba uhibi ringa laiti uyeleze ukaza nungu izo zonrabu hauzo kweli azifanyando utahe ujue kujadi sauzi abonge unese ukabonga nyiharima wizi abonge unese ukanga nyiharima mafiti wanasita wakamili hao chudua tu bénéficier des indemnités d'ancienneté ziwa milioni mengomine na shenda mapesa ya Comores ala kulli hali wazira waishia ndogo hamada izo zahamba we mwinyi uzisa we mzaze wazaya waona ikoza ukaze ndogo izo zonrabo zinongo izo zokweli emali yao ya tabia mahalani fulani uyeleze kamna utoka na serikali ya mabubu raisa alikula utoka na serikali ya mabubu sheitendwa shaherebera mu ya hatu ya rengwa ya sankadi wane mawaziri wa hao Saidi Rais wasankada ramu ya hensi ya hatu wadaza Saidi Rais mse serikali yehurende esa uhunda ndazimba mse serikali ema waziri wokonu haya wokonu haya hakashe itendwa washijirisa isuka ulazimu wabalieze la kilewe ni wanike azaliuka ngarelu zatu rifanya faute grave ngarendo zatu jayamada shanfi wode ahali mashawiri wa diplomasi wa rais wa daula hadaza parce que wauma waziri wanza ni wahede mana ya daza ne sheiteni washajirisiwa ne kafalaji ne scandal ya jirisiwa ne mawaziri wanu wara waziri wa Habarizacomores waziri wa mahakama waziri wa matembezi no ntia hatu kaina ujo urengwa ni maswalabwe ala kulli hali kaina ujo urengwa ni maswalabwe jayamada shansi udasa sebari jayamada shansi udasa sebari ahali mashawiri wa gaminisho diplomasi osonwe rais wa daula na itenda isiro hamada shinshajiri je hufanya hudasa parce que waziri wa Habarizacomores wo umwana nyafambaya yamuka jenda da waziri wa Habarizacomores umwana nyafambaya yabo mimi mwana nyafambaya yabo bahi na ihajiri sa faute grave kaina ukirentike na ujwa hede namna hiyo yentika inaujwa henda hena namna hiyo wakomori ngasina usikitifu ndro swafi kasina usikitifu nese information za mwiso zijiriyo harmainsi ya hatu gamjwaonro kamisido tiaga
amisulo tiaga eka ze kweli zija za uvenu zija omsibarulo nu ninamna raisa azali atia insi harmabundo emara ya watu uziona watu uona zembizinu lisamba uzinu nezijiri yombizinu badala ya serikali ya hahe ya humumbi sara isazali hojume namna ya tiensi en chantier wamancourage waendeseze hazizinu za chantier zinu zionele juari wa suli 2027 rijeri wonenro sha wanandongwa mafiti na skandali zinji olarenge hula olatumla olajau masakala ya soudungana hata ne politiki raisa azali yaitia nziani ngal sikiti hao wodo sikiti fo mu rilonu hujuma izo raisa azali ya zitia nziani zitsugo kwa mtsanga ne serikali ya hahe jimla ani na mhozwani isi na mhozwani wa Komori na mhozwani isi bo serikali mhozwani wa Komori na mhozwani si haukasi sisi jangaje banu masula mazima dokainsi haturione pendeza shode shari hafilisha do wone nsi hafi ipendeze haundo na msiba kamono horitaji juzi le 14 juillet enamna wana wa hesinu hata kabla rare jarenge istiklal wase wa hatu wa kana nsinu kwa jaka urengwa mabibi no wazungu kabla rare jakari renge istiklali wase wa hatu waka honsini mzungu waka honsini mwezi amri za mzungu kwa jaka urengwa mabibi hamadabaha rilo ne ma ingenieri ne ma doctori zihui ne ma ingenieri zihui ne ze masteri zihui ne ze lisansi zihui ne ze maîtrise zihui msiba enamna wa Komori wachende sao hoson mzungu msiba enamna wa Komori waungwana wamba warenge ungwana ne namna ikawe ongwana uo wa urenge mahajana na mengo misano ya uruma wase wa hatu wakawaruma kwa jaka honsini mwe ze amri za hemzungu huwarari ya warende maesklavu kama de namna wastarabu walelo mahamengo misano no mwechara nzirenge istiklali emaraia wa Komori no wana wa Komori wasoma maususulo wasoma ngwasijifue nti hatu ngwasijifue wa ungwana wa hatu ngwarari yawe eberamu ya hatu ngwaonesao uruma wa hatu rarengwa mabibi hoso mwefaransa kamnungu ono usikitisha tena usikitisha mbiza rohoni ndizorisi risionao si wandura duanza ensinu rionero rikubaliyo kaya renge istiklali ya siasa dai yondiyo rarenga sha hohenda mwene madora rilwano hosoni mwe mzungu yari tawalia mahajana na mengo misano yari bali ya senzia sonsi pia za maendeleo litijue rauna twamaya ya hatu le salale ne sanganati maifanya juzi horitaji harme feti ya he Faransa ya hele 14 juillet haini mana mkomori wa hensinu hahisa twamaya ya uka owandru ndagni haini mana mkomori hahisa twamaya ya uka owandru ndagni nitsina mdoka ujusa yensi mkubali mke wa Ruma mkubali mke wa Ruma na nyiwa Ruma ngamjofa wa Ruma hosoni maye mzungu bili mapuzi ngamjofa wa Ruma na sikalja msamihini wala kartu msamihini ni wana wa Komori mrejezao wa uruma wa hatu ne Faransa karja msamihini hata rjeru honda Mwenyezi Mungu
ngani ajali wa hensini bwana wa Komori. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Riulenze uvunziha karsumlewani karjamlewani ni wana wa Komori mwedisa wenzi mlio mambao makadri wa staarabu mama doktori mada tidendini mati ze 7 kilometri kimlonizo si wa Komori rimhisiza ni twamaya rimhisiza ni twamaya. Tosana salam huju yahanyu ala barakatillah.